Maya payabak po kay kayungan, at syuta na po kay ikaapat na Domingo ning Koresma. Kaniting banal ak pagmasusyan, iyabe tala po karing kiyakatang panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dari pamilya ng Sardas at Luz Medina, Nila Guerrero, Armando Politan, Ismael Ocampo, Loreto Bagsig, Josie Angeles, pamilya ng June at Shirley Salangsang, Medina Taniedo, pamilya ng Librada Agustin. Para kinkebaitan dari Most Reverend Florentino Labarias, Eduardo Martin, Patricia Sablan, Narciso Manansala, Lilibet Medina. Para king espesyal ay intensyones dari Lelia Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, Marie Chris Paldeng, Mercifel Arce, pamilya ng Yolanda Ramos, Catherine Paldeng, Annie Rason, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Trina Yason, Julian Guevara, Ralph Benjamin Basilio, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dimitri, Rika D., Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Michael at Nida Urquico, Jetro Asarcon, Ian Pascual. Para king ligtas apamaglakbe ng Kenneth Gimotea, para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverendo Padre Jesus Layog Jr., Cecilia Kiambao, J.D. Asis, Antonia Guevara, Jesus Navarro, Romnick Nidar, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Emilio Guevara, Doktora April Ellen Gosun, Ana Benitez, Eric David, Corazon Gloriani, Maria Nicolay Rose Santos, Ian Pascual, Lani Ocampo, at ding sablang kapatadtang masakit. At para king alang anggang kapainawan daring kapatadtamong mayangong nabye di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Marian Ocampo, Julio Velasco Jr., General Amado de Mata, Diosdado Manansala, Jose Gintu Sr., Danilo Canlas, Doktora Lilia Cabrera, Fe Baluyot, Kathleen Baking, Dominador Ramos, Monico at Raymunda Velasco, Nancy Ocampo, Avelina Luis Sanchez, Mamerto Ambrosio, Clarita Ariola, Pasencia, Eligio Urbano, Dominga, Eduardo, at ding sablang kaladwa king purgatorio at detang alanang makaganakapa karela. At makanyan mo rin para king kaligtasan ng balang metong kaya katamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatadtamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong eganaganang frontliners.
Yung gospel ngayon yan.
Purihan nagpapasalamatan nagka alakang tugang amaus kami paraking mayo maglalis-lalis kami itiyain panahon itiyain karampatan Himbalayan umibalik yalog keka at kang Kristong kekang anak ni Ubugya. O Diyos na malugod, ito kang pakalulu, parating pasanyang mamatawad kay kami, magkasalan kami kinulot kay at ngayon alaligtis ketong pakalulong itiyain panahon itiyain karampatan himbalayan bumibalik yalog keka at ang Kristong kekang anak ni Ubugya. Parating alawag, ibanalakasungan, kapag nilisan manimu kami bilutan, e kapag tinuguling anak ng Bukod, ngayon tayo namin ay magpapatawanan. Itiyain panahon, itiyain karampatan, himbalayan bumibalik yalog keka, at ang Kristong kekang anak ni Ubugya. Andeng meto nga pamilya ng Diyos, may tipon-tipon damongan, king lagyo ng ipa, ang poning anak ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamang Jesucristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili asan ang parati kay kayungan. At kaya ka, Auntie Maureen. Manyawad tamong yan ing kapatawaran king Ginoo, para karing oras at ing yan tamo ing kayang lugod, at may natiling alang pansin kaniti. Ginoong Jesus, iiba mo kaluguran na kami, kaya pa sabing lugudin niya binyena ka kaya kami. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Heso Kristo, iiba mo tibura na ka, eba natulan mo kami nun eban iligtas kami at ding sablang tao. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoong Jesus, pag nasan mong iyatad mi karingaliwa, ing maulang lugud, alulugud mo kaya kami. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatao da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Umalugod at maganakangib pa, kaluguran meng binaing meto ketawan. Manano na sanang ing krus ng Jesus ay anak mo, yang maging tanda ke kami king kayabera ka karingaldo ning lungkut at kasakitan. Tangalan miya sana at mabiyasang ibat ke yang mibuklat karinggamat miyat puso king metong at metong. Kapamalatanan ni iti, akit na sana ning yato ing kekang sala at tanggapane ing anak mong binyeke kami. Yeso Kristong ginumi, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang ibat, king kadwa ng libro ng kronika. Karing Aldoreto,
Ding sablang pamuntok ding saserdot, antimurin ing mismong balayan, pisalasal isira ing karelang kataksilan. Inapusan da ingeganaganang dapat dang karineri-nering pagano, at lepastanganan de ing templo, at telaganing ginupara king sari karin Jerusalem. Ing ginu, ing Diyos din karelang pipumpunan, alang tikal, pepabalyang salasalising tubot, antining ene buring mipahamak ing keyang balen, at ing keyang karinan. Dapot ila, libakan doring tinubod ning Diyos, pepayalandang ulaga ing keyang amano, pikay likay tirala ding keyang propeta, anggapin ing kasbuning ginu, tutong mikalatang salang king keyang balayan, ala ng piyaslatan at aliwang remedyo. Ding kasalang ning balen sila bande ing templo ning Diyos, piglasak doring pader ning Jerusalem, dilokandongan ding keyang palasyo, at sinirara ing sablang pibandyan kilob ning syudad. Ding mga taga na tao, pepaugsenong Nabucodonosor, karin Babylonia, karin meging alipan nala, at alipan da naman, ding palipi ng sinalisikeya, ang gaking panahon amibaboya upaya, ing kayaryaning Persia. Makanyan pin, metupad ing amano ning ginu, ay napsen na kapamilataning propeta Jeremias. Hanggang iting labwad milabas asabat, hanggang ela milabas ding 70 banwa, mi kasabat ya king kakaban ding aldo ning keyang kabiguan. At kanitapin, mumuna ng banwa, ning pamagari ng Siro karin Persia, ban matupad ing amanong inapsen ning ginu, king kapamilatan ng Jeremias. Ing ginu, pepaisip na kang Siro, ari ning Persia, ing palwalyang metong a proklamasyon at ipahayag ne king kabilugan ng kayarian. Antikeni ing kalamnan ning proklamasyon. Oy ni ing papasyag ng Siro, ari ning Persia, ing ginu, ing Diyos sayat subanwa, pigkalubno kakuring sablang kayarian ketiking yato. Minordin niya, king ipatali king templo, karin Jerusalem, king labuat ning Huda. Ninuman karing keyang memalen ingat subusalyo, patnubayan niya sa ning keyang Diyos. Sukat siyang sumuba ka rin, ngeni mo rin. Ing amano ning ginu. Salamat king Diyos, dalit apakibat, impakibat tamo, nako sana makapagsalita pa sakaling kalingwanda ka. Ulitan tayo po. Nako sana makapagsalita pa sakaling kalingwanda ka. Karing pangpang dingilog ning Babylonia, karin kami pakaluklok at manangis. Inyang agaga na kami ya ingsyon, karin duto nga tutubo, karin milapenyabit, dengke kaming alpha. Nako sana makapagsalita pa sakaling kalingwanda ka. Ding memihag kaya kami inawad da, ing magkanta kami, ban patulan mila. Ipagkantayo kami, ngarang minyabi, meto nga dalit tungkol king Sion. Nako sana makapagsalita pa sakaling kalingwanda ka. Makanano miyang idalit, ing dalit ning gino, king labwad ding dayuan. Nung kalingwanda ka, o Jerusalem, nako sa makapanigtigan po. Nako sana makapagsalita pa sakaling kalingwanda ka. Nako sana makapagkanta pa, sakaling kalingwanda ka.
nung aluwai ka, ingituring kong pekamaragul biling tula, king biyeko. Ako sana makapagsalita pa, sakaling kalingwanda ka. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Kapatad, tutuping dakal ing lunos ng Diyos, at maragul ing lugod na kay katamo. Binyaya na katamo kang Kristo, kanitang metetamo, king ulining kapanyang salangsan tamo. Miligtas kayo ulining mayap ng pilubluban ng Diyos, ulining kekatang pangayagum kang Kristo Jesus, may bietamong pasibayo, kayabe na banmiral kayabe na karin banwa. Depatana iti, ban karing daratang apanaon, apakit na ing alang sukad ng degulan ning kayang mayap apilubluban, king lugod apepakit na kekatamo, king kapamilita ng Kristo Jesus. Uling king mayap ng pilubluban ng Diyos, may ngaligtas kayo, king kapamilataning pamanaligyo kang Kristo, at ing kaligtasan na iti, pigkalub ng Diyos, at ibat ke kayo. Iti uli ning kekong dapat, inya nasukat pagparangalan ng ninuman, uling ing Diyos, yaing lina lang kaya katamo, king kapamilata ng Kristo Jesus, ban idikil ing bieta mo, king pamanyapat mayap, asidyana na ng Diyos, kaya tapang minuna para kaya katamo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tapo bang parangalan ing mayap abalita. Bayat kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Bayat kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Itamongan po, uli ning lugod ng emonano ning Diyos king yato, binyene ing bugtong ng anak, baning nano mang maniwala. Eya Matea, mate, nune, merina mirina ng niyang pie, bie alanganga. alanganga. Bayat kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Bayat kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Ingino manatili yagay kayo, At keka antimorin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Juan. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakang Nicodemo, nung makanano ng tinas Moises sing ubingan at ang suking desierto, makanyanya namang sukatitas sing anak ning daw. Maning ninumang maniwala keya, mikabiyayang alananga. Uli ning lugod ng emunano ning Diyos king yato, binyene ing bugtong ng anak. Maning ninumang maniwala keya eyamate, nune merina niyang biye alananga. Uling tinubod na ning Diyos, sing kayang anak king yato, eba natula ning kapurusan ning yato, nuneban miligtas siya ing yato, king kapamilatana.
ing ninumang maniwala kaya, miyatulan kaparusan. Dapat ing ninumang maniwala kaya, miyatulan uling maniwala, king bugtong ng anak ng Diyos. Ing kayatulan ya piniti, dinatangya ing sulu kete king yato dapat aliwa ing sala, ing liguran daring daw, nune ing dalumdum, uling marok ing dapat da. Uling ding darapat marok kasaman ding sala, at lalapit king suluban mayakit ing karelang dapat. Daputing ninumang darapat king katutuan, lalapit ya king sulu, man masalang mayakit king ding dapat na, darapta nala agpang king kaburyana ning Diyos. Pakamalan kong bininyagan ing mayap ng balita ning kagatang galigtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Mayapayabak po kayo kayong sabla. Nung dinan kay pong pamagating mipat sa kay Ebanghelyo ngayon Domingo, iti bansagan kay king lagyong ing ubingan. Ing ubingan, the serpent, naning sangkan, bakit? Uling ubingan niya kasi, ing topic tamong hene. Ubingan niya kasi, ing pisasabyan tamo, king pamamasa tamong hene. O tayo po pansinan, keraklan karing taong kutnan mo nung mitatakutan laba karing ubingan, karing nga pulong kutnan mo mekad siyam karete, sugradong maging pakibat da keka, uwa naman tatakot la. Ale, halos kay katamo, mitatakutan la potang ubingan ing pisasabyan. Dakal karing tao, labisang manakit ubingan. At dakal kay katamo, halos deti edoboring talnan man. Itamong manakit nakabisa, talanan me pa, mate ka kanita, mabungsul ka. Tutupi naman po. Ninupi naman po kay kataming yung mga takutan karing ubingan. Mekad ang yang katatakot karing ubingan, panwalan ko. Nung biglaan kang may nakit, mga takutan ka mo naman. Lalong-lalo na nung iti, manuktukya. Palagay ko nung nakamo kakambalaubingan, deti emo lapitan ni talnan man. King mi pa sa Ebanghelyo nga ng mga mano ning Ginong Jesus, kang Nicodemos. At inyang sinabi ing Gino, kang Nicodemo, kabang misasabi la, nga na, nung makanano ng tinas, ingubingan na tangsong Moises king disyerto, makanyanyaman mo naman sukat itas, inganak na ning tao. Nga na, nung makanano ng tinas Moises, ingubingan na tangsong king disyerto, makanyanyaman mo namang sukat itas, inganak na ning tao. Bayo po yung sabla, metong ya pong taong megaral, scholar, Nicodemo. Ne po, metong yang pariseyo. Nicodemo king tutu, sikreto neng iduluan ing Gino. Pasikreto. Dabalo ring kayabe ng pariseyo. At neking kaburing makiramdam, Nicodemo king Gino. Metong yang scholar, metong yang taong megaral, Nicodemo. Ing pisasabyan dahil lang aduan ng Ginong Yesus, king mi pasagi Ebanghelyo, yapin po ingubingan. Ingubingan na migligtas kanu kari Moises, king disyerto, anong nuka rin kanu kanita, linusub lareting dakalaubingan king kampura. Kumbaga, Yesus at Nicodemos, mikaintindilay lang adwa. Nepo, mikaintindilay lang adwa. Ubingan laring memerwisyo, ubingan niya ngeni ing magremedyo. Ubingan la kanita ring memerwisyo, ubingan niya ing magremedyo. Dapat digdagane pa po ning Ginong Yesus iting pisasabyan day lang aduang Nicodemo king Ebanghelyo. At nano yung digdag na nga mano ning Gino. Nga na ning Ginong Yesus kaya, nga nang may nga mano, ubingan niya mo naman ning tao. Nga na. Ubingan niya mo naman ning tao, makamandagya, buri nang sabyan ing tao, mamerwisyuya. Ing tao, may nga riyang tuksong kusad-kusad, may nga riyang ubingan na matalusad. Ing tao, may nga riyang tuksong kusad-kusad, ubingan niyang matalusad, manuktukya, manyagpangya, makamateya pa. Ing kutang, nano pimburi ng sabyan nite,
Naning payabot na, ning mi pa sa ebanghelyo, kay katamong ene. Bali po, ing taong mamerwisyo king kalupa ng tao, iti ene po meto nga misteryo, kay katamo. Iti katutuan niya po. Kay balwan niya at laganas siya po ing malaubingan, aanyo naning tao. Kay balwan at laganas siya po ing malaubingan na ugali o anyo tamo anting tao. Kaya nga't may tawag tayo sa salitang Filipino sa Tagalog na ahas eh. Hindi po ba? Kapag sinabihan ka ng isang tao na ahas ka, traidor ka. Kapag sinabihan ka o sinabi sa iyo ng isang tao na ahas ka, taksil ka. Kapag sinabihan ka ng isang tao na ahas ka, ibig sabihin nun, mapagloko ka. Potang sibyana na kaning meto nga tao, na ahas ka, buri ng sabyan nito, gepangan mo nga naman kay ka. May mandi na kakanita, mapanling lang kakanita, tunepin. Ing tao, tuksuyang kusad-kusad, antiya mawaring ubingan, amatalusad, manuktok ya, mamerwisyo ya, o tayong buri ng sabyan nita. Dapat, ing tao, antiya mo naman po kanong ubingan ng Moises. Ne po, ing tao iya mo kabud mamerwisyo. Ing tao iya mo kabud manok to o manyag pangkalupa ng tao. Ing tao may ngariya mo naman po kanong ubingan ng Moises. Nung kanong mibili yaking matas, agyunang magligtas. Ing tao may ngariya mo naman king ubingan ng Moises. Potang mibili yaking matas, agyunang magligtas. Inyapin po nung eko magkamali. Ingay ko ng simbolo na ningking medisina at inyang ubingan nung eko magkamali. Ne po. Ing tao, may ngariang ubingan na matalusad tutuita. Pero ya mo kabud mamerwisyo. Agyo na mo namang magremedyo. Nung may bili yaking matas, agyo nang magligtas. Nga na po ning mipas sa ebanghelyo, sukat yang mitas, ban makaibye yang biye alananggap. Sukat yang mitas, ban kanita akwanang makapagligtas. Paganaka po, matas siya pulawe nga pong ginuking tao. Ne po, iti milalarawan niya king kaduang pamamasa tamo. Matas siya lawe ing Diyos king tao. Iti milalarawan niya king kaduang pamamasa tamo. Tinas na katamo ning Gino, kinabos na katamo ning Gino, inango na katamo ning Gino king pamikasala tamo, binayo ning pangataho tamo. Ing ubingan amemerwisyo, ubingan niyang magremedyo. Ing taong mandungis, tao ya mo naman maglinis. Kadwa, payabot na mo naman po ning mipas sa ebanghelyo kay katamo na ubingan yaman, panulo neman. Ubingan yaman, panulo neman. Nga na ning ginuking ebanghelyo, kalugot na ning Diyos, king yato, nga na. For God so loved the world, nga na. Nano po yung pawaganan niting ni kay katamo. King lawe na po ni nga pong Gino, ne po. King lawe na ni nga pong Gino, ing yato eya po lunggang ubingan. Eya utuknangan daring ubingan. Ing yatong kay katamong tuknangan, ing yatong tuknangan tamo, eya po lugal ning piligro. Anti mawari ing pamaglalawe daring mga yapatao kalupa ng Nicodemo. Ing yatong tuknangan tamo, ing yatong tuknangan na ning tao, agpangpu king panakit daring pariseyo, eya po lugal ning kasalanan, eya po karinan ning kamatayan. Mata siya lawe ing Diyos king yato, at iti petutwana ning Ginong Jesus mismo. Nga na ning ginuking mipas sa ebanghelyo, tinubod ne ing anak na kete king yato, eban atula ne ing yato, nuneban kanita king kapamilatana, ing yato ing tao mikabus siya. Ikabus ne ing tao, nga na. Nung makanyan, ing tao agyo na pong magligtas. Itamong tao agyo tamong mangabos. Itamong tao agyo tamong magremedyo. Iti ngakupin kay kayo petutwana ne ning Ginong Jesus mismo. Pagana po king balang metong kay katamo, anting tao, itamo, etamo mo pulahing mi papanuktok at mi papanginis. Anting tao, mo pupurus kasiran at karokan, ingagyu tamong gawan, panwalan ko, ing dapat kabanalan at kayapan, iti agyu taya mo namang pakit at taptan. Buri ng sabyan, gawang tao, nepo,
Gawang tao mo naman po itang maglarin at magpakasakit. Ban kanita, minawalabili ring magkasakit. Gawang tao mo naman pala, itang maglarin ka at magpakasakit pa, ban kanita king kapamilatan mo, minawalabili ring magkasakit ay aliwa. Nga naning Ginoo, ninumaning salpantaya keya, mikabiyayang alanganga. Ninumaning maniwala, magtiwala salpantaya kaya, kamtane ing biye alananga. Ing hamon po ngeni kay katamo, king balang metong kay katamo, nano tamo, kareting adwa, ubingan kang mababa, o tao kang matas. Tao kang mabibye, king madalumdom, o tao kang mabibye, king masala. Atin tapong laya, anting tao. Malaya tamong mamili, kareting adwa. Nano ka, ing kutang, magbili ka king matas, o gumapang ka king mababa. Lagi ka king masala, o king dalumdum ka maglungga. Nano ka kareting adwa, ninui ka, mamerwisyo ka, o magremedyo ka. Panauna po ning Kwaresma, panauna ning pamamili, kareting adwang bili, no ka rin ka, nano ka, magremedyo, o mamerwisyo. Andaman kaya mo po ing kapupusa ng amano, ning mipas sa ebanghelyo, anting pamupos, king homilya ko. Nga nang may amano ning Ginoo, king kapupusa na ning ebanghelyo, ninuman ing darapat, agpang king katutuan, lalagaya, king masala. Ninuman kay katamo, ing darapat pipili na ne ing tutu, lalagaya, king masala, ing taong ita. Talakad ka man po. Sa salbandaya ko, King Diyos, igpang mayupayang tutu, lina lang king banwat yato, at kang Yesu Kristo, anak ng bugtong nga ginutamo. Pengagli king upayaning banal na Espiritu, mibayit ka Santa Mariang Birhen, linasal lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebie, pepaitas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, bang mukum ka rin mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alang angga. Amen. manalangin tamo king anak, abi niya na ning iba kay katamo, baning yato miligtas siya. Karing balang kayo duanan, ngayongan pong maniga po, manatili kang kayabe mi o Ginoo. Ulitan niya po. Manatili kang kayabe mi o Ginoo. Para ka ring mabibiye king katutuan at lalakad king kekang sala. Para ka ring magdulap king katutuan at epa may katagmo king kekang sala. Manalangin keka o Ginoo. Manatili kang kayabe mi o Ginoo. Para ka ring darapat dewakan at pipili king dalundum kesa king sala. Para ka ring magobra alang-alang king metong ayatong migit ang makatao at magkapilit matad kapayapan karing alwa. Manalangin keka o Ginoo. Manatili kang kayabe mi o Ginoo. Para ka ring milako na pag-asa at ala ng sikanan loob lumaban. Para ka ring manalig keka at magkapilit pasikan karing may na. Manalangin keka o Ginoo. Manatili kang kayabe mi o Ginoo. Para ka ring ero ayarapan ding karelang krus, uling binanong mapagal, at siralalu. Para ka ring mamusan ka ring karelang krus, kayabe mo, at pakayan king pusan ding alwa. Manalangin keka o Ginoo. Manatili kang kayabe mi o Ginoo. Para ka ring atsubo sa ning kakatang komunidad kristyana, ang mababye bukod mong para king karelang sarili, para ka ring mirarake king atsu karela, uyab ning kayapan da puso, manalangin keka o Ginoo. Manatili kang kayabe mi o Ginoo. Iyabe tala mo naman po karing kay katamong panalangin deting makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan,
daring pamilya ng Sardas at Luz Medina, Enila Guerrero, Armando Polintan, Ismael Ocampo, Loreto Bagsik, Josie Angeles, pamilya ng Juan at Shirley Salangsang, June at Shirley Salangsang, Medina Tanyedo, pamilya ng Librada Agustin. Para king anibersaryo ng kebaitan dari Most Reverend Florentino Lavarias, Eduardo Martin, Patricia Zablan, Narciso Manansala, at Lilibet Medina. Para king espesyal intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Marie Cris Paldeng, Mercy Fel Arce, pamilya ng Yolanda Ramos, Catherine Paldeng, Ani Razon, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Trina Yazon, Julian Guevara, Ralph Benjamin Basilio, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dimitri, Rica D, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Michael at Nida Urquico, Jetro Azarcon, at Ian Pascual. Para king ligtas sa pamaglakbe ng Kenneth Gimotea, para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverendo Padre Jess Layog Jr., Cecilia Kiambao, J. De Asis, Antonia Guevara, Jesus Navarro, Romnick Nidar, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Emilio Guevara, Doktora April Helen Gozon, Ana Benitez, Eric David, Corazon Gloriani, Maria Nicolay Rose Santos, Ian Pascual, Lani Ocampo, at ding sablang kapatadtang masakit. At para king alananggang kapainawan, daring kapatadtamong mayanguna lalong-lalo na di Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Senior, Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Mariano Campo, Julio Velasco Jr., General Amado de Mata, Diosdado Manansala, Jose Gintu Senior, Danilo Canlas, Doktora Lilia Cabrera, Fe Baluyot, Kathleen Baking, Dominador Ramos, Monico at Raymunda Velasco, Nancy Ocampo, Avelina, Luis Sanchez, Mamerto Ambrosio, Clarita Ariola, Pasiencia, Elio, Urbano, Dominga, Eduardo, ading sablang kaladwaking purgatorio, adeta ngala ng makaganag kapakarela, at makanyan mo naman. Para king kaligtasan na ning balang metong kay katamo, laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatadtamong miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman, king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan da, ring kay katamong ganaganang frontliners, panalangin tala, king Ginoo. Manatili kang kayabemi o Ginoo. Ngeni adwantapo ing saritang kapagnasan. Ginoong Jesus, mitmo kang ganagha kay kamingan. Daptan mong maging mapasalamat kami, kapamilataning pamaging magana kami karingaliwa, uling ikay ginumi, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Para
Manalangin kayo kapatid, baning kayo katamong daon, matanggap ya, arapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Nanggapane saning Ginoo iting daon karinggamat mo. King kapurit kaligaya ning kayang lagyo, ing kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, darawon milake karetingay, nababiyay kapayapan at tula kay kami. Pasulungan mo yung kayang kagalangan kapamalatanan iting Eukaristiya at pagdalaming kaligtasan ng yato. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kaya ka mo rin, iyat na yoring pusuyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan dayeng Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karabat dapat at matulid ing pasalamatan dagang barati, at numan karino iba Diyos king alanganggat lubos mayupaya. King pamagmususi mi kaniting kwaresma, kamalyan mi tutulid mo at kaisipan mi yat na mo keka. Sasaupan mo kaming sumulong king kabanalan at iyampang meke kami, ing kalam ning biye alananga, kapamilatana nga Kristong Ginume, kapamilatana. Ding anghel at ding sablang koro karin banwa, sasambalang mitmong kapag mulalan harapan mo. Misuge saning siwala mi king karela, kabang kakantaring mitmong saya, ing dalit ning kekang ligaya, at ngaming ang kakanta. Tunay kapin banal, away pa, kayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, banbarake kami, malyari lang katawan, at daya, ning ginuming Kristo. Bayo yami daon ko sang loob, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape at may pasalamat yakeka. Piraso ne at binyene karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya, itiing ka na akong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan, kinuha na yung kalis. Pasibayang pe pasalamat kay ka. At binyan yung kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing soblang tao. Ban keta may patawaran na rin kasalanan, daptan niya iti, bilang kapi gaganakan kanako. Hing misteryo ning kasalbandayanan.
Inyangin igaganakan miyo ipa, kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo, daraon miya keka iting tinape ng biye at kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamwa mo, kingi kaming ansanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo ti puna na kaming anding metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, Ipasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pare. Ganakan mula naman ding anak mong di Norma, Jose Senior at i Danilo, ay naus mong meko na ketiking yato. Antining king binyag metela kambe ng Kristo, mirakayanan la naman sa naging kayang pangasubling memye. Ganakan mula naman ding kabadad ming bebay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyangu na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo o kay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baning banawon. Purian dagat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambe na kaya ipang mayupayang tutu kagum ning banal ay Espiritu pupuriang nagkaparangalan manggama tingalan hanggang Ngani pun timong anak nang inampun ng kagatamong makalulong Gino, mahaus tamong enikeya karing amanong tiro na kagatamo. Emuke ipa
Ikabas mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupanin kay kang pakalulo, parati king mi kabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Yeso Kristo kay kaming dalapangapos. Uling kaya ka, ing kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Yeso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nailawan mo yung kasalpantayanan ing kay kang iglesia. At pamayapan me, ang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka, antimorin. Ipakita po ngayon misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayong Kapayapan po. Diyoin kay katamong mayap at malugod a Ginoo, Yesu Kristo, iyang kordero ning Diyos sumilalako king kasalanan ning yato, mapalad laring mayaos king apuna ning kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
luguran Diyos sa mabiyeng, ating parang tao, inuran alisen. Tulog ka rin inugun, at pamikalunod, Hari at Yuyaing Diyos, amalugod. Nunglog ka rin inugun, at pamikalunod, Hari at Yuyaing Diyos, Pag-inakit mate ang matlog ng ansa. Kristong Diyos pusang tamo, titiyang nasa. Tungkol pa rin inugun, at pamikalugod, Hari at Yuyaing Diyos, amalugod. Nunglog pa rin inugun, at pamikalugod, Hari at Yuyaing Diyos, at pamikalugod, Hari at Yuyaing Diyos, amalugod. Nunglog pa rin inugun, at pamikalugod, Hari at Yuyaing Diyos, amalugod. Manalangin tamo. Oy paming malugod, dirinan mong sala ring sablang mibabayit keti king yato. Katman mo ring puso mi king sala ning kekang ebanghelyo, manikatula mo ring pamisip mi at maging tapat ing lugod me. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Lukluk tapo sagli. March 19 marks a very significant date in our liturgical calendar as we commemorate the solemnity of Saint Joseph, spouse of the Blessed Virgin Mary.
a model of love, faithfulness, humility, obedience, among others. It is also worth noting that Pope Francis has declared 2021 as the year of Saint Joseph, primarily to implore his intercession and to imitate his virtues. In observance of his peace, the parish shall have a triduum in his honor on March 16, 17, and 18, Tuesday, Wednesday, and Thursday of this coming week. On Friday, March 19, his feast culminates with the celebration of the Eucharist at 6:30 in the evening. However, as March 19 falls on a Friday of Lent, we shall first have the Stations of the Cross at the church patio to be led by our parishioner of cluster Phase 2A and 2B. The schedule is as follows: 4:45 p.m. Holy Rosary, 5 p.m. Stations of the Cross, 6:30 p.m. Holy Mass in honor of Saint Joseph. Please come and join us in these activities. Thank you. Siglaw tapo para kayong orasyo and palata. Manalangin mo. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay ipame, lalapit kami keka kaniting masipit apa mangailangan me. Aduan mi keka, ing kamilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amig dalang dakala kasakitan kaya kami, at may kamatena, karing dakala tao. Aduan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod at iyatsat may kay kaming makayulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mit, palusukan mo yung masabal making metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapun ming pambansa at lokal. Ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit at inggawan di iti e makasalikot at bukod mong paraking kapakanan na ring memalan. Bendisyunan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya keng bansame. Ipanalangin mi ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo la karing masakit kang bining belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling daring sarili ra king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi loret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang meya, ngunabye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit at panahon, ban magubra kaming miyabe-yabe para king ikakayap na ring sabla, at ban makasawp kami karetang mangailangan at pagkakalulo. Manano na sanang pauli, ning masabal at pamagmalasakit, mi para king metong at metong, mi kabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong lubat kabanalan. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan na indu ning Diyos. E mo sana pisawiling aklis mi ke kaking kakulangan me, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib o maligaya at kanwanan a Virhen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami.
ing ginumanatili ke kayo, at keka ante mo rin. idukuyo ring buntukyo at manigapu king bendisyon ning Diyos. Ing Diyos binayang meging mayap ke katamo, ing sablang nga tatagkil tamo grasyang ibat kaya. Pasibayo atakmanta naman sana, ing maula ng lugod kaniting pamagmasusi tamo king Eucharistia. Kaya benang Yesusa at subusal tamo, sukat tang pagkapilita nakit ning balang metong at metong iting lugod, lalo na retang mangailangan at magsalbat. Bustan yung ing kaya pa ning Diyos sunlag ke kayo, kambening bendisyon na ning mayupaya at malugod a Diyos, king lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banalay Espiritu. Amen. Ing banalamisa, midaune, umenako ngani king kapayapan at lugod Kristo. Salamat kin Diyos.